Sibai ule November ni som pakhat achanga ni som pathum chung hian MZE General Headquarters chuan Zaimi Intawhkhawm Runpui abuat saidona he huna hian rampum huapa Zaimi chhun le zana an khuan khawm don ani November ni som pahni zandaria ta MZE Rimoi Award sem ani anga top artist te an perform don bok ani tin ni som pathum zana hian all this night man tur ani a tunlai zai thiam lar tak tak ba ka Youth Icon 2024 Top 10 te choi moi na hun man ani dona an zai ngai nom tak ngai thak tur a om don bok ani vana pa hola man ani dona mi zong zong local vek turin kasom chewa tin local thailo te po LPS Vision na emo MZE YouTube channel a en thei tura buat sai ani Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ